Ebisiba. Ebisiba. Ngoyu. Kai. Naki ya. Hey. Ndio yuko ndio kama mbibi. Kiasa leka. Naki. Ki. Yang untuk tengah mereka kuri. Saransa. Surat lakini. Ni mate bilangara sana. Nkiyo cyane. Microfinance basi. Tiga umete? Kurati. Ndio story ngani bilangara. Ngoro? Kayu mwese ko mata. Nako mwese ko ya kuwera, ara eto mumbura soba. Mwese ko yo mada moyo mate ga ya. Mamu mwabe ga chete sabari. Era karo mamu mwabo chira akayeto mumbura soba. Ama muro yuwa chitoko nyo. Ya, gacha tuko mukwani bakabera nyumba. Mamu wabagacha kama nyoro nyumba. Una baba stoiga. Ebu kuru ne kwa tuko mata omwana omanda kaminyokigu. Omumro bana kaminyokigu chimate. Uncle ya ina jatebe. Nimeti na chete ngasemeriga ngakunkaera. Lakini ngekwe mkuro. Mwete nate tabake baringa na chiro. Baringa ngusemesimu. Entra isaba so bari kanisa ngana. Abantu bali bantu tukugamba abantu amangana ina abayirane nende kakiyumba gakore timeti asagenda toro chigasikere timeti gosego twasakire gopimana pesa bwana mtu mwato anga mtu mwayo wono kule gotebebe sabone ngomete kunebese kungetera kwa nisabiri microfinance kurande 40 nendo rocha mboga akone musonda kakoreni kumbe aya kubigai gagorete nyama rito chiko sambe ga sinini kanga choriro mwana nego chimate ga sinini ekwetu bisige kaira ndo nyamei yango katore nyama to samete ga rito to koragira omwana ona gasogo chimate ga mama nachire minaki chiko minyo mosasti mezingi geria chiko to kora ekebisige kaira nyama ya ene ekebusi bwa brai usinguti okay ekebusi kerete nyama konye ya yire mpoyo yo mnyaka tuchimate yanga chikumugwata nzira ndeka tumunali kira ase ndo asito chandeka ime chandeka kira ene kira ase kandi ayibwe ko mwana minto meta ite tamatemo mete timwa tubesa nje ngwane ibwire pesa njiyo na kibano ona kyo koroni tubwa tubesa onye pesa tiyo bwane go ita ani veste yo tei tabati na yente nyumbali ndaoni igabere square school tali mu tu asome ndolbia ndotana ka tomon do some ti ngwa ko da school igabere ski igabere na ai ngwa ko da school ningo da school ndomanya tubuya school ti tiga na yo nya go chanda pesa ti yo ase microfinance ba ko ngabesa bondi bintu biba tsomizji ugatika ku chali nchuti pesa ti yo microfinance ba ko ngabesa ai to kure ngombata madeni mukwa bali naye basigete karba koire mbote dideni karba koire uchango te biashara ketende cha haya kwanza lidende limebiongo nkonye ngaka lideni manya kwa kweli lideni ndiko simbote lideni lideni pingwe mandera nkoni aro golemo mandera nkoni aro golemo oni aro golemo haya abese ya nyipime oibora ko tende ukatira iga usabuksi Chibese. Mokembete. Wata tara se bosa se solina iga wata besa. Iya ngechibese bano. Bano minto ko wasamba bi. Kore ndabo ni go chake kore rage ga para go chake. Kunda tikobe. Kore ko nywa marumba ko raro oye baiga. Chinze chia osa akwa ni bulemo. Kerao niri. Chibese chiyo. Omu tinyo tinde. Umanya kumure, umanya kutamai. Umanya kukoligi. Otebi chibese cha sanyo tamba no aibere. Da eto itune bire bisirani bire. Ko ibero monta bese mami akoligi akonye. Tali ngomo ibere karoche. Ida ago dinera lakini ko sina meta naye mwenge me. Ibona to ikangu sote chanda. Bona to chanda mono. Ebisibera kinu njana ruchina ki.
Nenda idi iyo kwebeba saya koranye tika. Natigire. Microfinance ero tinko nyara tingo etimuriro. Mbota di den. Mbota 6000 de bala. Mbota yo. No. Aziga yo yo. Mungu mate. Eri yo no ko batabiga. Ne chance. Okora te chuma ndra ne chama ne. Oko ngari yo na kiwe. Kino tinda yo. Yo ke to ko beka mabuko kuno ko batabiga chance no ko. Karua, aransi benjo makarua. Ndio kwa kale ngombe ane vitu karua tisa cheli karua. Sasa te ngombe karua. Kazi ni tisa cheli de karua. Kazi ni timbo ati sister timbo ati kazi. Ana karua. Ane ngombe kale vitu ro shitinsi kare karua agenda kora agenda. Koko diginda marago. Oh ndi monto ko konyo te ko koi. Medio ko ngenge. Kara agenda karua ane. Karua. Kazi ni ayo gonzali karua. Ngambe kale ngombe ane chinti yangu chinazo. Karua ane musacho nengo chara ko nyorerega. Oko ane rongo. Yembai. Sana. Wana ata konga ina bono nzali nyoma yani. Okay.